ka channel lo thlir tu te invai in chibai ka buk le cheu tuntum kan video a chuan fried rice restaurant a an siam anga tui tak mai rim tui boxia an siam dan kalau tilang dona a har chalo em a heta hian bu fai no khatle chan ve kala a kha chu kan siam tam du dana zir khan ani meya kan du zat zat kan la anga hi KRT bu fai ania basmati rice te chu amana tawa chu wang chuan KRT hi i amana tloma hei hian kan siamanga hei hi uluk takin bu fai hi kan silanga bu faya a starch omti kha i kan thei ang to ken silfai kan tumanga ke ti khianin atui apot phut chung khi chu kan sil char charanga voi ruk voi sari vel silanga yani po in atui alo fim deu thleng kha ti khan kan sil don ani tian kan silpa hian kan nuai nok nok bokanga bu fai hi chuan atui bal kha kan pai zelanga ke ti khian atui polo fim deu to a chuan kan du to kanga chuan kan chhum don ani bu fai hi kukara kan chhumanga ei kukara tyang ka dalu ta tuiso tamlu tuklawin nem dewa chum lo turania i amin tho si ma se arum ve de le ka chum turani chuanin heta kan chum na tuya khanin i vinegar thir fian te khat kan telanga chu chuan vinegar chuanin i kan bu fai chuma kha a in char vek lo tur khanin i alo ti ban lu tuk tur kha alo tire do na he kan chuma voi khat a phit nu a voi minute nga si min ka dalia chumin nuwa chuanin ama a hon thei thleng kha ka da da ya chuan ti hianin alo hon thei nuwa khanin kan chok nok nok anga bu fai a in char tur kha kan hol dar don ani chuan hei tian bola ka da chhuaka chuanin alum lai hianin kan lo hi a tha a kan thei tho na nga ma se adai ton nuwa hian kangila a tha a hei ti hianin ka khor chhuaka ka da dai ri don ani kan du ani chuan fridge ha ti po kan da theya chuanin hei heta hianin thirbel ka chuanga thirbela hian tel thir fian lian ni le chan ve borvel ti hianin ka da a chuanin hei purun var sin te a chan som kha sin te chan som kha ka tela chuan hei ti hian kan kanganga chuan purun var hi arong alo uk deuh hlek thleng kha tiang kha arong aron in thlak thleng kha kan kang don ani ka tianga purun var kha arong alo udeu hleng nuwa khan he arsa chin sin te akan kha ka tela arsa sin te kan ka tela chuanin ka chocolate dihan ka chocolate chara gesi asanga ka da restaurant ati kan achin fried rice tui tak mai le rim tui tak mai kha chu hei an siam pa hianin gesi asanga hian an da gas sanga vek hian an siama atlang puin hei Chinese how thil restaurant an HE how reng ang te hi chu tiang ang veka siam chu ania arsa kha kan kang char tlema arong aron uka khatiang anga alo min deu nuwa khanin hei carrot sin te chan le purun sen sin te chan hi ka tela purun sen le carrot hi an min har deu le ka wangin kan thlak ma sa dewanga chuanin tihan kan han chukle nok noka minute khat le chan ve ti borbel minute hi ti poni mei thei khatya khan hei tlema alo min deu carrot le purun kha alo min deu thleng kha kan han chukanga min deu han ti khanin min deu turani lawa alo nem dewa alamin zoi vek si lau khatyang anga khan ei capsicum a hring chi tlem ka chan sina kha ka tela chuanin ziklum chan sin kha ka tel boka heta hi chuanin thlai hi keimanin kan nei ang hi tel tur ani meya
tel tur bik kha chuang lawa chana hring te kan ne ni chuan chana hring te po telila I khatiang khanin keimani nei zong zong kha kan telanga amaro chu tomato hi tel lo ni sela chuanin hei khatianga kan thlai hote kan lo kan zoi deuh hlek nuwa khan tlemin thirbela khanin kan handa sir dewa chuanin tel lo la oma khanin I artui pum ni ka thla ka hei artui pum ni hi kan kanganga ti hian thlai hote nen hianin la in ti pol lo tur ania artui lang chau hi kan kanganga chuanin kan chok somanga tikhian kan chok zelanga artui khi a hloma omelette kan anga omni lo khan sin te in kan chok dar vekanga ti chuanin artui lo min nuwa khanin kan thlai kan sa te kan arsa kan sa te nen khan tihan kan han cho pol le nok noka chumi zwa hei dark soy sauce katela dark soy sauce hi thir fian lian khat om vel katela atel tam zong ka chu kai mani thu ni sela chuanin oyster sauce le oyster sauce te chili paste te kha kan nei chuanin kan du chuan kan til theya amaro chu chili paste hi no pang ei turani wangin ka tel don lawa vo ina hian oyster sauce ka kan til theya chuanin vinegar hi tirfian khat ka tel boka ta hian chuanin chumi zwa chuanin he kan bu fai kha kan cho chuma kha kan til to anga heta hian kan sha tur chu kan chung zong hianin gas hi asanga kada thlai te kan pa tlema mei rim lo nam deu tlema a ut ang deu rim lo nam kha tak kha Chinese dish hawa hianin atuina ania hei kan enanga enge YouTube ati po kan enjoy khatiang an siam an dis how an siam na reng a hianin mei sang taka hianin an kang vek chena chu chuan rim tui deuh kha aron siam ta ni kha atui ta em a chuan vinegar ti khanin alo ti tuya chuanin soybean sauce kan tel te ka ta kan du chuan ta hianin ajinomoto po kan tel theya chi kha a al tokin kan du al tokin ha kan tel boka ti chuanin kan han chok nok nok anga minute khat minute ni vel kha kan kang le anga ti chuanin ai thei to ani me ni chuanin ta hian hei milkshake ka siam do na bong hu te khi zinga changin fridge ka da hei akhal a chen lai a chan ve vel te hi chu akhal deu ang khan a om to a chuanin hei balla kwal pum khathi ti hianin ka tela chuan he milkshake awl sam em a atui buk sia ka fa ti hian an du em a chuan bong mu te hi vot tak a chen vur chang to khatiang ang kher khan atui bi kani chuan hi tianga hanin food crush ka neya hei pineapple te black grapes te strawberry te nia he tiang food crush hi jam how ai hianin ka fa ti hian an du de zo ka amana tlom zok boka chuanin hemi food crush hi hei blackcurrant grape dum ang chi kha kan du kha an thlanga ka faten voina chuan he thirfian te li hi blackcurrant crush kha thirfian te li ka tela ti chuan balhanen bong hute vot lutuk akhal deu omtenen khan ti hianin hand blender in ti her nok a chini po telangai lawa chu chat na em ania balha khana ti thuma food crush khanin alo ti thum boka chini eng ma telangai lawa he kan fried rice khan dia arim tui lutuka atui ja chu ka fa ti pon ni danga an e chin zong aya tam voina hianan eya tui takani hetiang hianin ilo siam venga ilo changkai pui ve donya fadi chu ei du lo lutuk meite I nei ve ni phei chuan tiang hian han siam vela an ei du ve nge garinga lo changkai pui nge garinga ka be se tak zet ani ti hianin milkshake nen kan fried rice kha
kolum tak noya khanin kan fate kan chung te khan e tirela e par takin an e me don ani tun laya chuanin hein khwate lo lung chawa ni te lo rei to a chuna thingpui le biscuit me chuan tu ma kan nileng zau to lo chu wang chuanin hau tak lo e sumtlem te chau sengin tui tak mai